Gitondo cyiza cyo kuri tariki ya 30 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2020 reka nkomeze kubifuriza kugira umunsi mwiza no gukomeza kugira ibihe byiza wowe uba wahisemo kubana natwe mu makuru ibiganiro tuba twaguteguriye umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu bari mu karere k'ibiyaga bigari ku mugabane wa Afurika ndetse no hakurya y'umugabane wa Afurika. Mwese mukomeze kugubwa neza kandi munakomeze kugira umunsi mwiza, ikindi kandi mukomeze kwirinda munakurikiza amabwiriza yashyizweho na za guverinoma z'ibihugu bigiye bitandukanye aho muherereye kugira ngo mukomeze kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19, akaba ari icyorezo cyugarije isi ndetse tutibagiwe n'igihugu cyacu cy'u Rwanda aho duherereye. Urabizi ko buri munsi tugenda tukugezaho update zirebana n'amakuru mashya kuri iki cyorezo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma ku munsi w'ejo ku itariki ya 29 Werurwe 2020 abarwayi b'iki cyorezo mu gihugu cy'u Rwanda bakaba bamaze kugera ku mubare w'abarwayi 70. Niba rero tudakomeje gukurikiza amabwiriza duhabwa n'inzego zibishinzwe biraza gutuma rero uyu mubare ukomeza kugenda uzamuka umunsi ku munsi, nk'uko rero amakuru akomeje kugenda tugeraho n'amakuru ava muri Minisiteri y'Ubuzima ku birebana n'aba barwayi bashya bagaragaye ku munsi w'ejo biyongera ku bari basanzwe. Ubu ngubu tukaba dufite umubare w'abarwayi bagera kuri 70. Ku munsi w'ejo ku itariki ya 29 Werurwe hakaba haragaragaye abandi bantu 10 barwaye coronavirus. Ibi ngibi bikaba byaratumye umubare w'abarwaye COVID-19 mu Rwanda ugera kuri 70. Abo muri abo ngaba rero bagera ku 10 bagaragaye ku munsi w'ejo ko barwaye iki cyorezo. Harimo abantu 6 baje baturutse i Dubai bahita bashyirwa mu kato, harimo abandi bantu 2 baje baturutse muri Afurika y'Epfo bahita bashyirwa mu kato, harimo undi muntu umwe waje aturutse muri Nigeria ahita ashyirwa mu kato, ndetse harimo n'undi muntu umwe wagize ingendo zitandukanye mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba nawe ahita ashyirwa mu kato. Gusa rero ikiza gihari kitanakwiye gutera buri muntu uwo ari we wese ubwoba ku birebana n'aba bantu. Aba bose nubwo tugenda tukubwira ko banduye, ugasanga ku munsi hagaragaye abantu 10 baba baranduye, ariko ikiriho kizwi kandi cyagiye kinatangazwa nuko aba bose baba bari mu kato. Nta n'umwe rero ubusirikira mu baturage ku buryo ashobora kuba yabanduza, ariko namwe ubwanyu mugomba gukomeza kwirinda kuko aho muri abo mubana nabo, abo muhora nabo umunsi ku munsi ntabwo wamenya ngo uyu yaranduye cyangwa ntabwo yanduye mu gihe atigeze agaragaza ibimenyetso. Hari abagiye bava mu bihugu by'amahanga mu minsi ya mbere yuko bafunga ikibuga cy'indege ndetse n'imipaka, ariko ugasanga baranduye kandi ntabwo bahita bagaragaza ibimenyetso. Niyo mpamvu rero mu ngamba zashyizweho buri muntu wese agomba kuguma mu rugo kandi akirinda kuba yakora ingendo zitari ngombwa ndetse anahura n'abantu batari ngombwa, cyane cyane ibirebana no gusuhuzanya ndetse no guhoberana, nk'uko mu mabwiriza yashyizweho yakomeje kugenda igaruka. Umubare w'abantu 70 muri iyi minsi ntago ari umubare uri hasi cyane. Biragaragara ko iki cyorezo gikomeje kugenda kizamura umubare wacyo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi kandi rero nuko hakomeza kugenda hafatwa ingamba zishobora no kongerwaho mu gihe iki cyorezo cyaba gikomeje kugenda kizamura umubare wacyo. Biragaragara ko rero nta gihindutse dushobora no kuzageza ku bantu 100, ariko rero mu gukomeza gufatanya nk'abanyarwanda mukomeza kwirinda ndetse no kuba twakwirinda gukwirakwiza iyi ndwara, birashoboka ko rero twahagarikira ku mibare mitoya aho kugira ngo tuzamure imibare, ariko nanone birasaba imbaraga nyinshi ndetse no gukangurira abantu gukomeza kubahiriza amabwiriza. Abarwayi bose rero barimo baravurirwa ahantu habugenewe kandi bari koroherwa. Abenshi muri bo ubu ngubu nta bimenyetso bya coronavirus bagaragaza. Nta n'umwe rero urembye hanajyashije cyangwa se hanashakishijwe abantu bose bahuye nabo kugira ngo basuzumwe ndetse bitabweho n'inzego z'ubuzima. Abaturarwanda bose barasabwa gukomeza kwitwararika kuko byatangajwe na leta y'u Rwanda. Ikindi kandi ingamba zafashwe zigomba gukomeza gushyirwa mu bikorwa. Zimwe mu ngamba zafashwe zigomba gukomeza gushyirwa mu bikorwa rero harimo ubucuruzi bw'ibikorwa bitari by'ibanze bukaba bwarahagaritswe, ingendo zihuza imijyi n'uturere zarahagaritswe, ndetse n'ingendo zitari ngombwa no kuva mu ngo nta mpamvu zihutirwa bikaba bibujijwe. Abantu bose bageze mu Rwanda mu byumweru 2 bazashyirwa mu kato mu gihe cy'iminsi 14 guhera igihe bagereye mu gihugu cy'u Rwanda. Murasabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima, hitabwaho cyane cyane gukaraba intoki kenshi ndetse kandi neza, hanubahirizwa intera ya metero 1 hagati y'umuntu n'undi. Ibimenyetso by'ingenzi bya coronavirus twongere tubisubiremo ni inkorora, harimo guhumeka bigoranye ndetse n'umuriro. Ikindi kandi wese umuntu uwo ari we wese ugaragaza ibimenyetso asabwe kwihutira guhamagara umurongo utishyurwa cyangwa akipimisha akoresheje telefone ye *114, hanyuma ugashyiraho urwego maze ugakurikiza amabwiriza cyangwa se ukohereza email kuri call center ya @rbc.gov.rw cyangwa rero ukohereza ubutumwa bwa WhatsApp kuri
0788 cyangwa rero akitabaza umujyanama w'ubuzima umwegereye. Minisiteri y'Ubuzima ikaba isaba abanyarwanda gukomeza gufatanyiriza hamwe mu gutsinda iki cyorezo nk'uko itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima rikomeza kugenda ribitangaza. N'amakuru rero arebana n'iki cyorezo tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Gusa rero iri tangazo rikaba ryasohotse mu masaha y'ijoro. Turavuga tuti rero aya makuru tugomba kuyabagezaho mu gitondo kuko uyu munsi tugufitiye n'andi makuru menshi agiye atandukanye turi buze kugenda tukugezaho. Mukomeze kwitwararika nyabona. Ku munsi wo hejuru rero ku mugoroba nibwo umuvugizi wa polisi y'igihugu CP John Bosco Kabera yavuze ko kuri uyu wa mbere nanone gahunda irakomeza guma mu rugo, kuwa kabiri ni guma mu rugo, kuwa gatatu ni guma mu rugo, kuwa kane ni guma mu rugo, kuwa gatanu guma mu rugo, kuwa gatandatu guma mu rugo kugeza igihe byumweru bibiri bizashirira agatangazwa andi mabwiriza mashya arebana na gahunda yo gukomeza kuguma mu rugo cyangwa se niba hakomorwa ibikorwa bisanzwe bigakomeza. Ariko cyane cyane rero ibi ngibi bikaba bizashingira ku kuba ndetse n'ubushake dukomeje kugaragaza mu kwirinda ndetse no kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo cya COVID-19 cyugarije isi. Hari abantu rero bagiye bafata iki cyorezo nk'ikintu cyoroshye, bakumva rero ko nta murwayi uritaba Imana mu Rwanda, cyangwa se bakumva ko gusiga intera ya metero, gukaraba intoki ari ibintu byagiye bibagora kuva mu rugo, bakavuga ko barambiwe ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nyabona nugira ngo cyangwa se nugerageza nawe gukora imibare, ugakora ubushakashatsi bwawe wifashishije ikigo cya World Meter, nicyo gitanga rero update ku birebana n'abantu bamaze kwitaba Imana, abamaze kwandura ndetse n'abamaze koroherwa ku birebana n'iki cyorezo. Ushobora kuba rero nawe wajyaho ugasacinga ukareba byinshi bitandukanye ku birebana n'aya makuru yose y'abantu bamaze kwandura. Aho ngaho niho ushobora kumenya neza, ukamenya ubukana bw'iki cyorezo, ukamenya uburyo kirimo kirica abantu ndetse n'uburyo gikomeje kugenda gihitana abantu benshi. Ubu ngubu Espagne ikaba yahise iza mu bihugu bya mbere bifite abaturage rero bamaze gupfa ku rugero runini cyane muri Espagne, kuko abantu benshi barapfuye ku munsi w'ejo. Ikindi kandi byagiye bigaragara ko no mu bindi bihugu nk'Ubutaliyani ari hamwe rero mu hakomeje kugenda hibasirwa n'iki cyorezo, cyane cyane ku mugabane w'Uburayi. Mu gihe rero mu gihugu cy'Ubushinwa aho cyatangiriye bisa naho ibintu bikomeje kugenda bigenda neza, nubwo rero bitaragenda neza ku rugero runini cyane, ariko rero byo bikomeje kugenda bigenda neza cyane. Abantu bamaze kwitaba Imana kugeza uyu munsi, kugeza amagingo aya duhereye kuri update zasohotse ku itariki ya 30, ubwo ni kuri uyu munsi ku isaha saa 11, hamaze kwitaba Imana abantu 33,033 n'abantu 993. Ikindi kandi rero akaba amaze kwandura abantu 723 n'abantu 7,279. Akaba amaze koroherwa abantu 151. Gereranyije rero intera y'abantu borohewe ndetse n'abantu barimo baragenda bandura, urumva ko rero harimo intera y'abantu 600,000 bose. Ni ukuvuga ko uyu mubare w'abantu boroherwa uracyari hasi cyane ku buryo bukabije. Ni ukuvuga ko rero hagomba gukomeza gukazwa ingamba mu kwirinda. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu tuvugana hamaze kwitaba Imana abantu bagera kuri 4. Mu Bushinwa naho hamaze kwitaba Imana abantu bagera kuri 4. Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo iyoboye ibindi bihugu mu kugira umubare munini w'abantu bamaze kwandura, kuko bamaze kugera ku 142,000, mu gihe mu gihugu cy'Ubutaliyani bari ku 97,000, Espagne bakaba bamaze kugera ku 80,000, Ubudage bamaze kugera ku 600,000, Sori ku 62,000, hanyuma mu Bufaransa bamaze kugera ku 40,000. Ahandi hantu bamaze kwitaba Imana ni muri Korea y'Amajyepfo, hamaze kwitaba Imana abantu 6, muri Australia ni umuntu umwe, hanyuma muri Pakistan hamaze kwitaba Imana abantu 4 kugeza amagingo ya turi kuvugana. Mu gihugu cy'Ubuhinde ni abantu 2, muri Mexique ni abantu 4, hanyuma rero muri Hongria ni abantu 2 nabo bamaze kwitaba Imana. Totali rero rusange y'abantu bamaze kwitaba Imana uyu munsi bakaba ari abantu 27 kuri iyi saha turimo turagenda tuvugana, kuva ku isaha saa 11 ubwo izi update zasohokaga kugeza amagingo ya abantu 37 bamaze gushira mu mwuka. Urumva ko rero ari ibintu bikomeje kugenda bitera isi ubwoba. Gusa rero hari ibihugu bimwe na bimwe bikirimo abantu batoya ndetse abantu benshi, cyangwa se abantu bafite umubare mutoya w'abantu batarandura iki cyorezo ku buryo bukomeye cyane, nk'ibihugu rero aho bita muri Guinea Bissau ku mugabane wa Afurika haracyari abantu 2 bamaze kwandura. Hari n'ahandi rero hakigaragara abantu 2, muri Somalia bamaze kuba 3, muri Liberia no muri Chad naho bamaze kuba 3, ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye aho wasanga umuntu umwe. Ni mu bihugu bikiri hasi cyane, abenshi rero ndumva ko ibyo bihugu mushobora no kuba mutabizi. Nk'ahantu rero bita muri Papua New Guinea ni umuntu umwe, muri Sevensa Grenadines akaba ari umuntu umwe, hanyuma no muri Timor Leste akaba ari umuntu umwe.
umaze kwandura iki cyorezo. Ahandi rero imibare yagiye izamuka ku buryo bukomeye cyane. Igihugu cy'u Rwanda nacyo rero ukaba ugisanga kuri urutonde rw'abantu bamaze kugira umubare nawo uri kugenda uzamuka, dore ko rero ari abantu 70. Mu gihe rero mu bihugu by'abaturanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC hamaze kuba abantu 81, akaba rero aribo nabo bamaze kwandura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse totali y'abantu bamaze kwitaba Imana akaba ari abantu bagera ku 8. Urumva ko rero mu baturanyi ibintu bitoroshye habe na gato. Muri Mauritius nabo bamaze kuba 111 bamaze kwandura, abandi uyu munsi ni abantu bagera kuri 3 bamaze kwitaba Imana muri rusange, akaba ari abagera ku bantu bagera kuri 3. Reka rero tubashimira umunsi mwiza, ibihe byiza kuri mwese, bye bye, inkuru zacu nakagaruka.